Malim maturantom gimnaziju na ruskim i srpskim jaziku, a tiž i naprijam za turističnog tehničara, predstavili direktor školi Janko Homaz so svojima kolegami i predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnaco Slavko Rac. Oni predstavili dom za školjarov, prostoriju za bodybuilding, sekciji na kotri možu hodziť, jak i okremnu atrakciju sportsku halu, kotra svoje dzveri za školjarov otvori 1. septembra. Zorano, že znači máme veľa školskih sekciji ekipi, koji postižu znači zamerkovane rezultati. Ja dom, že i toda sportska hala veľa pomože i za školski sekciji, a kasnejšie za robotu u klubov i rukomet i možda novi odbojkaški klub. Predsjedatelj Nacionalnog sovitu Slavko Rac varel jaki stimulaciji čekaju perših 10 školjarov rangovanih po uspihu, kotri upišu jedinu gimnaziju na Švece na ruskim nastavnim jaziku. Dneska sme mali vykladanie osnovnej školy za upis do gimnaziji, ta sme im vyniesli to tí možlivosti, ktoré Nacionalni sovjet vyklada, a to, že by mali stipendiju, lebo stimulaciju u výnosu od 6.000 dinari mešačno, za perších 10 djeci, ktorí po úspichu budú rangovaní u peršej klasi gimnaziji. A za tých, ktorí prichádza zo druhých našich mestoch, im bude zabezpečené zmestenie u internatu. Dúfam, že to okolo 5.400 dinari. Zaplanovana promocija školi i po drugih mestoh u Vojvodini, a tiž i na Zakarpatiju.